Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kamait sa Prang Movement harengkat lang baru MLA jong ke North Shillong Constituency uba Adelbert Nongrum mentak sengi ke Henry tarik ubnai nokpra arajar arpuar kila pun sngos ke sorkar bahkan aino ya ke jing itu ya kini ke sengi ke Henry tarik ubnai nokpra arajar arpuar kum ke sengi ke bakerpang lani ke sengi syuti ban aiburam ya ke pan nonglai kepada ke kentai ke badan shisha ya ke mensim ke baslur ban yale ne ke benta ke jat benreo uba Michael NSM uba dairu nong yalam jong ke mait saprang haba ai jingkren hagani ke sengi ula ong bai ya ke kam kila laj ban ai de ke jingtho so lampang ke ying dor bar thau an ke jilla uba met ba lingdo ba untuk lar lem ya ke mat ne ke sarkar jilla bat ne ke sarkar pedeng ha ke ban itu no ya ke hendreu tarik ubnai no pra kum ke sengi ke bakerpang nakal yang jong ba Adelbert Nongrum ula ong ba un sabut din bat shimkhia halor gani ke benta ban ya keren bat ki menteri sarkar jong ke jilla ni banyo ya recognition ya ke panong lai ya tho ya ai ru doi jing tho sa speaker assembly ba met ba lingdo ba in pursue mi nak yang kum song kunor ban pursue ba government of India ba state government ban itu no ya ka panong lai kum ko ni freedom fighters jong ka jilla jong ni hadin bang ya tho iba met ba ila ai su ko jing tho su MLA jong ni ba Adelbert Nongrum ban pursue leng jong ni nomor ba itu di MLA jong ka menghap konsumsi ni te hagni ka singiru di banwan lang di lafun mentan yang ba insawan ba insai ka update kani bi pursue ni ka apai adu kanu ketan nomor kumuyo sungi mentan ni ba met ba ka apai sui ba san bor sulai ba san bor sulai ke Minister of Art and Culture di bantega bat ke Ministry of Art and Culture lor kani ba Adelbert yang ba ila budin ni ini squad bantep la apai adu kanu ti la kan lang iru banwan kari halor takan nongrim ni ba sarkar bari ban soto ba kai gijin dawa ka jungi kai gijin budin jong aku memeli ba khaptam ya macam Prang Movement po jaram jokon bena ba Michael Siem ba Michael Siem kalau ba ngidai ban pentikna ba sarkar kadai ban don gijin itu hamtam ha bari ban ai ban announce ngani ban declare yani ka singi ko ba singi cuti ban penken mau yani kapaten mata ba ngidon ya kata ka deiti ka bangin buram bangin itu bangin budin pat ki mati na banta ban penim ban pende ban pensa ya ka jong macam kata ade ko phang ka ba kongsan do ka ba tongkam do ka bangi sotu ya kini ki riwele mo na ki de ki long keme na ki riwele kum ki processing ki yang nong ba perkui ko bangla itu iki ni ko ru ba ni ka sing ndo tore ka ba ni ka sing shispa nyo ko arsnem ka ba ni kemau ya ka jing dono kamansi jong ka riwele wena pleng kilong kami ka ba ngide ban itu ba ko sarkar ka ban aino ta ka jing itu ka ba karpang kana ban ka sing kanong jing sa jikal mau ni ka paten ba ki paten ki pranwan kani ngi ka jing start juga government amar ka government ngite ba mo ko mangi jo ba dau pai ba nam ta pai ba ban dem bok pai ba te kham tam ya ka diti jong ka government ka long ba kan yo ya ka ban benta kan yo ban bolam ka benta jong ni si le dak basua dak basubu te dormot re kongsan kalong bade ban itu le ban ta special recognition na ka banta ka ni ka riwele mo ka ba yen marwai kum kalong kami ban khon kham tam ya nang ka suppression nam da injustice attitude jong minister juga as culture ila budde na kalian jumi bat ni la yakut ru ba sai ka singa ka lo badi dan it's kam kan ya chaprang ka ba kan nong ko borom na ka banta kejongi khamtam mo ko state mangi ko moja brio bar khamtam ru ani ko por ka ba nilayo ya ban rakhi dang kende por ya san pos na je nanti tede ka kamram ka bang de bani thu ya kita kiri wele ba don banta ban pa lo ya kri moja brio